Neteri negala dilikando kafoye. Ni yene lame obejane ye, ni malame ibira ye. Eche Kutien so mada chama wa dongo do febe de serake ni mo ma sa ko be juru bila wa serake nyuma wala juma iya klito fen kelen de la ko wala kelen pede masaye ale de be sera mo fen tigiya wa sera mo bolo golo ya fana ko do be masaya la bi nga shini olu be serake joye wa do fana be joya la bi shini ob serake masake baye die mano ko de ni barame ke ibo tono de soro nga parake to nyuma ko do hakli mambo shwa hakli tantoye Moga mi be sira ala nye o tigi ka sira garanti lembe nga moga mi te sira ala nye ini farati be yala de fadi sogo nege jugu ma inde abe moga nege ka bo sira nyuma kan e jay koloshi e mi be vi fadi sogo faga ola ni me kisi oh baby ma shite shini don ibe se ka fe mi gebi kana o bla shini na I wolo la condition mina nego ti no ye nga ebe sa condition mina I no bola de Neteri negala dilikando kafoye. Ni yene lame obejane ye ngani malame ibiyela ye. Ifani baga la diligan la me masabonya me do fada shitle kaneki ere kola shiteli jula de obseki klara bo fecha malade itemi ye kani ere ko ye fem city ye kana faki bo karaba gulo mase yorom na nya samakate ni mafadati abe fara fara de fem te beima kana oki mo nyona omanyi odabla ngache omanyi ae kololi bede te jugu ya bede de mo mi ba de kanu bobo ka kolo ka bla sira nyaka Neteri negala dilikando kafoye. Ni yene lame obejane ye, ni malame ibira ye. There are three: faith, hope, and love. The biggest is charity, love. Be a man is know your muscles. A real man is wisdom and patience. You gonna tell me that you cannot forgive. You're right, that's not a human strength. There is someone who can help you, my friend. If you wanna know how to forgive, I know someone who can set you free. Please inbox me and I will tell you what it is. Mo baby ereye, mo baby ereye, ni lame obejanye, ni malame ibiyeye. Mo baby ereye, mo baby ereye, ibiyeye. JUMPROD.